o le foi la tatou se mai le tūlanga so i lufi na le media press conference i Samoa. Ia, na Samoa foi le avaloa tau te whiro iai i New Zealand. Ai, oa ni tū le lei o le vaenga lea ai ni o nei tū e wha lele lei. A mai se tatou wha so wa o kako o le media. Leo whailo e le fionga le pāle bia, ia, wa ko ke kia pe ora ngangor ka beki uporo no school before ko fa yo ongi press conference ai pe ole a tari sa o ai te mi fono tanga le pale mene ia manisi o vai fa pena a mai so no fina ngalo le fai ungo go ia ia le ataua na va le atule ole me mo ka ki kilo po la se me o misi ngo wole ko fa press conference le pan mia o la se me la se rangi me ka wa le mfai kako malo mala ku o nga maua o nga wole ko faia ia le fongo la kuskala mal parmia or kali ele ma se mea ele ma se me o misi o le sipsi ka ke fsi ai ngale le nga fa ki ngo le media Samoa le la ko kyuke o le fa le liu sa o le fenge o sangwanga ma fufuanga malo ma mo mori mai la ku or kali ele ai ele lenga fai o fisiri foi o yese mea ele o kali el palmia o mo ke el palmia o kali foi le ke va ko wala o va ko o mai ko so ko le Pacific le pina e wa ko fa kasi mo le joa e ka mo mori sabari o me mo mua kaunga whakulanga mo le whale o le Jaws. Inga i kulanga mai o se whale. Wa mera inge o whale o. So o fisiri kere lava e kau la kouia. Ele ai ma se mea o misi. Ai ma se leo sa ngol pari mia. O a ngi mka upo e fia mga o iai le media. O sa o ale ming ska o le mea lai mga o ai. A whai mka upo whan mai. O le ming ska whan mai. O le CEO whan mai. O ingai mo Amerikani. Ia wai le on palmia ko ia pa wai ku wai ole male funga male Ministry of Foreign Affairs ma olanga ia nga vaenga a fi siri yo siri palmia I menga ale foring mai fore le wo pong sa mo o le se press conference ale al palmia o kele ka ko pong sa mo o le lava ia fofonga ma karinga ma funga ma vai o maro o lo ka kia I kai o mkanga ruenga ia CEOs ia ma minska e leila se e kaula le se me o misi nga paure me le wo le kule pamba ma fonga ke masiaka wo ka kore ko farango ngi me pelo wala so se kai me ka ko uma ka farango ke fo kai me ku ka programa ai ka farango I programa le al palmia ai sa nge kususinga la observa sau kala le sivaenga e se a mele nga ka sa ngol palmia e se mele sa e ke aula ia o le vai inga al malo e ma fua mai ora ke va fo la kuskala la observa e la iki la kuskala la observa le e mi milo mei se e ke aula ia la fo ku fau ke ro po ku fau la observa ia nge kuskala por me la fa nga ngo ka mai kingi e fa sa wo ia manga ko la ma ku ai mai la le kal fe ngai mo fa fonga sa mo ma fonga ngai ma le so nga palmia ma nga press conference e fa ma lo fa tai le tu le pa so fi ngalo o ke le se lusi o ka ko news ina o ta o fi ma ngale ma tai mi ma le fionga palmia po so ro ngale le ya me Ia, papai o siata ma ia taua. Ia te ua ie la utiutira tatu toioa I tua. Langa o le mana, o le vaenga le whiangai o ta I o malo ma le media. O le whai maila o vaenga ia na latu amatama. E fau le mea lea. A ta tutoio I tua. Na o tuila e pa individually ma ele I whapen whatasanga mai le fio le media. Ma tuila e pa. Sto atupuan mele taimi fast. O le taimi o le palimia o le apo le fion palimia mala le ta por kala mele na tuila e pa ma se tangata to tas
ele I whapen whasasanga mai le fio le media. Ai whai atu a maini whesiri ma, nei, to a tupuan mele temi o fia me. Temi fast. O lela o te tala tu fast leva no i le media. A ua toi no nofo whai le media na tu, ma toi close leva no lea. Na maua leva no, na batu le lole e afo, e miti, e whatango filamu. Ia tia uala ia. O lela ua te leva no e afo. Wa sa o mata mai le whatatau o ta ita i o le malo. Close me melea, aisea, wa vatu leva no i le media, ele lo fai. Ele foringa mai le tato media. Ele ngata o le pais o tangata. Mai le aise va mawhai e whetutu nai. I le whafonga mai ele atu no. I lo ura te tonunga ua ele se mea o rusi i le melea. A ua close e le avanoa e whai ele tau whaleanga. Ua tala whea ngai i ar whatatau ara whionga le pāle mia. I le tūlanga lea. Mo a ura ia, ua tala whea ngai mo le toe fo ia. Tai peila o avanoa ia no maua muri nei ia ale ma va au. E ma ia le o sa o i minsta o department kai kasi. E manino i malama. A ole mea leo i tama se kai maka se kai kalinga ko inga lo kula e per kau whaleanga kai i ona malo. A ia i loa i kula e pa. O longa kai lea. O lana pale mia lea. O umano na taini. Ioi. O pele winga na ritala. A vatu foi lava no ile fionga le pale mia. Ole tainane ole o mai sa o manatu ma me e fa manino ma fa manino le tu. Ai mi milo nga mai foi le fa pe o le media ya. Ai le mawhainga ku au ngoa e fa pe me ia siata ma fa mo le mole. O lo nala ngona o telo kitiro i se mea ke le ua rusi i. Le ua mai o sao ia fo i department kai kasi i vaenga o minsta o na o mai sa a o le ese o le fionga le pale mia. O talia e uia. O talia le ia uia. Mai o se mea o le ava noa na vatu le media. Ko ingo fo le media to close le fai to ale ma no fa tai firgalo bandino o lo supa ia ele au ese so vai ma oha o no te nofo mo ma fa o le a se mea kele ua fa ngo ai le media Samoa ile le mo ora ko kai mi mana fio ngal pare pia ai ole me mo ai no ele media o ko so ko news io sorry mali o ko so ko news ole me la ke e fu ga pese pa liu ole me la te e fe ko pa ure le masinga ma fe ku le langi ma se koko ma ko ua le langi de ngamea ole le yo so ko kai mi man pale mi o tu lo wa le ngana ma alo le fai news ia su e anga news oi para me la ko makanga ngai ma ko fo e ngamea e ka no ele ai a mangi ka ko ka mangi ku la fa ku la fo fa media ka ko ngamea a we ele mo lo so wa ko ele pale bia ma se kai mi mar pale bia na ke ila i ko mai pi o le mariu la fo ile le pese lockdown na ngamea o fa a war fa masangia me le masangia o le upusa awar nga mali awa le fa masangia ile bea ile masangia wala wa fa sa wa nga sunga tule pa nga va ku le va ngo le be uku ya na uma fo i ma ko pisa ku a ko ko ke le lava le o ke o ma ko o fu ya ka ngia mai pe le ta ile ku wa ke lo o mea o mangi o factors ke anga ile va nga wo fifia ke lo e pa ko ka le langi lo fifia ko lo wa media uma ka ko Samoa la foi nga mo ko wa ko ke le faia le ola o su sa o ni sa a wa fiu le pale mia va ko ni sa o ya o ko ai ko ke o fa pi o ko ke le di po ki sa anu na ka anu la o su e o news o eli po ki mai mea nga kia
o e ka eri runga isi mea ngai, o le mo ke mawa kua ia kuhu i fafo. E oe, o le mo ke mawa kua ia kuhu i fafo. A wafo ina o le mele mari, ko ke whamai o fake, e ko ke o runga social media le whai me ko news. Ngā misi loa ko kaimi maripale mia, ko woroa, o le si mea mari ea, ko ke o, pei le pale mia e le o se pale mia ia ko me whai. Ai pe se tangata e verify ai ko fake news. Tasi lea mahenga sa o mai tauina le a tau ma te papa. Mai whala o kou lau mai ka ima lau mari e o fisiri o. Even for i ka ngaka le whauru retios. E kere fo inga fisiri, ai koutu mai lungo o social media. E koutu mai lungo o social media. E o a mai me o fake news, si e fai solo e fake pages. Ai manga o e verify le pale mia. I mean, like, who does that? Ia le fai aku le pare bia risi mai kai foi le lenga ki kere o fea lau sos ai fa mai ke le review linga ko lau sos manga meu mai tatu ye ai o e lau mai ia te au ia fa fetai o fa ala ba le apo fa le ba ia alu le media outlet ma media company go look for your own news fire ko news a ko fia o official o Mingiska susu sa o official Mingiska a ko fia o fa ulunga o directly to CEOs. Ngal ko fa popo ko mo le siata o le se foi kulanga le o se fa nganga vonga le kulanga I ka ko media o ka ko sa mo a fa pe o se I lo fa ko ese e o me le so siata fa pe foi lo fionga to le pa ma le songa le ato e le ko e fe ese apology ale sa mo observa nga I le palemia I ko enga se man ko le melang fa pe nga avela nga lo le ka avale. You know, o ka ko sa mo leva whakawhaka lava whenanga luenga. Ai voi se me fisiri sa e sa o vole kari. O se ngō whapopo kunga siata le kako whasoa ngia fiafi. Le winga tonu na lea leina whai atu tala. O le ase mea maka ukia o rusi maa ero kule wha ngai sunga kaut whara la matanga I tatu whasoa I mtaule. O le ase mea o rusi le mea lea. Ai ese mea o rusi. Ua rusi ai le o le vaenga I o esu ele lengi news. A wanga ar fia kau fikuri o le pargia. E oi, le ala o e fo ele leil ka ngaka ia. Aru le lei pe o le mea masang ia I fearu wa ele le esu ele le iau news. Kui official Mingiska, kui official CEO. O e follow up, malisi mea, o e follow up le keno maka upuia mo ke langa kua. Le anga o ngai ko kongo isa mo. Ta ua tele. Ele le ko o follow up e nga no fai ave ese to lo to le anga ma to feita ya ma to ia mo te langa to me tau ai o la o follow up me ia mo ke kala ho kwai yes o le wa tu le bando o follow up yo ai ngi me ko fa fo mo yo ma ko pisa kwai anga I mitanga ngo le o follow up ko ka ngo le ai ni me fa sanga ya pai mala fai you know o ka ko ga ruenga nga awa anga fa pe fu yo menga ko ke ripo kia o le ku mu fa fu ngi ya tulu e mo te lo fo wa le fa fu ma ko wo ka so o ma ka ko so po o fea ku o paka ku o ga news ko ki kar ngo ba ye ai sila o to li tala le fa ye tangata even I to tolu o sa mo le a taua ma tu le pa ai se me fa fe kai ka locally like to no sa mo they thank us ka ko ngi le ka u langa ka anga le ka ko la ko ke le lua ngai bia ale ka ko le lua o le tangata le tono sa mo e se a fa le news e se ko nga me ye poki mai ma ko kivi ai fa fe kai o le fisini o ko kupu yes o la ko kupu yes o la ko kupu o le ala le pide fa ma o tala ni fake news la me ye taute kule ya ko le ai ala mo fai fa masingo aka ko pisa kwa ile hit and run ai fa mai sa mo so iko ke pisa ile anga me o ku puangi o fa masingo nga o century le fa yengi anga mo fa mai ile anga me o le upuane le fai mai sa mo ile anga me o ka ngi me o ka le ngo io e fa poki sa ina ma fu isia le anga e filongia o foi ko keno o ko o fai diu se ko sa mo ma fu anga na ye te ele aso o popole le vai nga le o fa kai le fio kan parbia
ave sa wala au media o sa wa ku office o makaka wenga ma bingiska le atu fa o mai so fingalo ia tatu me ile tatu wa vai nga fa mo o mai kele ia ma ko fo ngi me ele fa pese kula fo ngole alo pa me fa ngi press conference o longa finga ngalo ala nga fai ai ele fa pe fo ka fia le o le media o fesili il palmi na kana na bango mai le fo nga fo nga le il ma fu kanga le a voi lo la mira como se sea algo al fol palmi ala kala la bango o risi me fole le lo ki kiro ngai o le mo kwa ma lo si lavo o media ia lo que vai ngai family sa mo ko ro skalia lo ngo sila elang ma fu ke le pisa male manga ngo sa male ma se o fange o kala febe o mo kwa le ia se o mo kwa le ai lava su nga media ngai imka upu ia sa ngo el palmia e keleng fa ala vai la ko manga o ngo mele pe ura fole le pe ka pe kausua ale kausua i funga ngai i fa kanu ngal palmia ma finga ngalo le malo ai pe kausua fa sa mo ko ro skalia luangu sila o media nga le fai ma fili ma le fa la nga mea e fe rolo fo fa la nga mea di vai fa la nga mea le media ya kako al me sini ma kanga fo le ma fa ngoi asiaka ma pe fo fa fo me kule pa ma kako a Samoa ele lava ia la ko research i mka upu e kal ngoi ele mala mala la ko mka upu e kal ngoi le na tonu lava lai boniro fingalo sa ole a foi lo te fa ya tuai mana tua fo o ta bia lava le fai le a tua ba tu fo super tu le o me ale ka ki fa ye ma ke le ke mi fa ava wor ka po kala me ya fia teri na mai press conference ra fiu ngal palmia ona ole ta na no ta inga po wangi me ale le mangi kua pa ka kua le o le me ai na te sirfia e mori mauta to followers le mori mau o mala ai ngata ta ya e mata to Blue TV followers i luar program e o mai nga ole it's so frustrating. Tu lo wa era iki aka ka fa paseke. Usa mai se la pasenge ka wa se la pasenge le ya. E uma nga se furu pasenge me manga nga ya ola ko fa fisi. Ai o ki uma pasenge o isi ko inga o isi fesini e pe ele fesini inga ia mau se mala anga ole ku. Ai pe fesini fo ile le ko ko maior pare bia. E vela o ko inga fesini fo ie o fera no a ole nga afia le nga mo i New Zealand o to mane to mai foi fesidia o le se ka wor nga me amore o le ase fa ka wo yo ko nga me amore ku e ma wai se pa o se ka mau ai nga o nga le ka fa ya tu se e hanu man me foi le o le uku ko isi wa kele o ke kau kara sa o kele yo kama ke asio eni ma ke ya ara kili kasi nga le wari le la ka ngofi kau ko no watu lo tangata ia fai fesiri fa avare vale ai o le fionga de parbi a o le me piko ile anga ka lu nga pale mia mai kuila e pa ma o ia kuila e pa o mai ke mi ele ai ma se si anu bang fesiri fa avare vale fa pegi wai e ko a fa ka mele anga ye ku ai fia kele e o e fai fa le ma fa dia anga ile fionga de parbi o no i temile wala nga pole ama le or kanga ka le anga nu or kanga ka fa ke siang e ka o ko hale lo ko lo fa mare va fero lo i longa finga lo e ka ma fa ye kali ai de fa ma e or ka fa le anga ma mare filo ngio bata o pu ya o ya so ye ta ye e salang ye ka ko fa so e bata o pu le ka tele be yes se lo pa se ke me ro bonya io o ma ko fo ye ki usila ele ai makova ya so ile a time with fluxion or a week with fluxion ele ai mako me fa pe nga o ke ro fo i America ele ai week with Donald Trump nga me a wa mawale va go o wa ale ai tu ya mana ya na man fa ngo fi ingar ka kum ta se o ka fi ka ikat fa unga le parmi ni si foi me le fi unga le parmi o kau fo i le me yo a maudalo ke foi a fa bad valea fo le mide le sikimi ku sa ma ye le kala kau e war fia o e fai le kala o le te yo le tua
ai aku pe fai awal mai le loko maulalo male anga malu male winga tau sa fio le ta yo le tu e lang or kai le ku o mana to ia o le fai le o ia sia ta fa kai Ma lo fa